ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ka Joint Action Committee jong ka Stone Crusher Owner but Stone Quarry Owner Worker Association East Khasi Hills ha ka jelang ka balalong menta kasi ka khat khandai terik unaila raja saw kilarai banadu ka arpoi terik kin pelong da ka jingsange trimau trish am tat hadu ba ka sarkar kan penbana da kumaipan ha ka jo kapor ka JAC kala ai khublei ya baro ki bala poi shakate ka jelang what happening ka jingpenthon uslab bat kal air ka balalong halat nongkrem na kalyang ginongelam ka JAC kila kinduru ekipaj ba bakini snok tilang bat karai jong ka JAC da kabasange ka kamti mau ti syab nadu mentakasi ka arpui terik unailar ajab saw hadu banda penbena da kumaipan kalyang ka jongi ginongelam jong ka Joint Action Committee jong ka Stone Crusher Owner Stone Quarry Owner and Worker Association ka don ban ai kublai kan pang ye pi paj ba baro ki balai poi siagat jingelang ke balalong mena ka khatindai tarik akas abusaw halat nongkorem kenton mon what happening jong ka jingpungwit jong uslap kal air bujul henrei vilai sinkia na kalyang chingi kinong yalam idon tang ban ai kublai kel pang yepi bat akachu ka kon na kalyang jong ka committee ka don ban pangkamau biang hungi bakat kun karai bangilai railang hakatei kasngi khatindai tarik akas abusaw ba kacing sange ni strike ya kacing pemi mau pemi siap kan sedang nado alfuai tarik akos afusa tat hado banda penbena dokumai pat kumta nakaliang komiti ka khot ka wer kumbala ya railang ban nyen ko ya ka e ka bangi layara knang ba kan e ka cingele chungi kan long ka bechok kublei sibon